university liya yo va la hingo Giyani campus Yeah. mara yona university ya tixaka hinkwato mara hi mhaka ku ri yi le Limpopo va langi tindzimi timbirhi leti tirhisiwaka Limpopo ku va va tsala ku ri amukela mara mo ni pfumelela ni hlamula nyana ku hayi yindlu ya murhangaphandla yi sasekile swa khensa hi nyikeni credit nga kona out of 10 out of 10 ni nga yi nyika 7 ku fane ku va na room for improvement masivona hi vulavula hi ririmi ku ri fanele ri va ku evolve na swin'wana swin'wanyana ririmi ri fanele ri hluvuka post leyiwani wa ku mfaka ebenceni no ku hluvuka a ni ri xivuriso lexi xi nge xipikiri xi nghena hi hamela xi vula yini le i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi no amukela aka Shangani Gang eka siku ra namuntlha ku ri siku ra varhandzani ko va ku a hi swi tivi ku siku ra varhandzani hi receive ku fana na kwala aka tiko ra hina na matiko mele ndhandeni mina kahle namuntlha ni khome nkuzi hala Johannesburg va tekini present liya ya Valentine's tanihi leswi mi swi tivaka ku ri vavanuna ka tika South Africa mitirho ya kala so kumbexani present leya mina ya Valentine's ya ku xavisiweni a hi swi tivi mara hi ta kombela ku ri mi hi votela hi nominate-wile mi ta swi vona vuxokoxoko kwala ka screen se ma hi votela munhu u vota ko tala a nga pimeriwangi loko mi heta ku hi votela mi tlhela mi hi landzelela eka Shangani Gang aka YouTube channel ya hina namuntlha hi na vuyeni byi kulukumba swinene mara ngeze a byi tivisa mo hi ku dokodela amukela aka Shangani Gang hoyo no tshemba ku mi ta ni twisisa ku ri loko ni ku hoyo ni va kha ni yi tivisa hi ndlela yihi hi ri hoyo eka n'wina ku va mbale gaweni lera ro tshuka leriya mara hoyo leyiwani ku na hoyi a Giyani or ku na hoyi a switarateni swe le ka Gaza hikuva branch ya hina ya the People's University leyi ku nga Tshwane University of Technology leyi nga kona le a Giyani le eka misava ya hina khala hi ta ku le ka hosi Ntsangwisi ne swona musa i holobye nkulu Ntsangwisi professor so ku na hoyi kulukumba le so hi ku twisa ka mina a ni swi tivi ku tanihi maGaza se hi va kha hi landzelela timhaka ta tribalism or we are being tribal hikuva kha hi nga lavi ku amukela tindzimi tin'wanyani or vanhu van'wanyani loko va fanele va ta tirha aka masipala wo fana na wa Giyani aka masipala wo fana na wa ka Malamulele loko mo landzelela switarata swa Facebook kumbe mapatu ya Facebook kumbe buku ya xikandza kusukusela tolo na namuntlha ku na madzolonga ma nga kona vanhu a va swi lavi ku ri laya ka bodo ya TUT ku tsaliwa ku ri mi amukeriwile hi Xitswana kumbe hi Xipedi so ene a henhla ku na rito ra Xitsonga xidzi leri nga tsaliwa laya leri hi ku twisisa ka mina tani munhu la tsalaka tibuku na munhu loyi a rhandzaka ku hlayisa ririmi ra manana ri vulaka leswaku mi amukeriwile hi malwandla ivi xa vumbirhi ku nga vito hala vo Mpumalanga xa vunharhu timhaka ta ku loko hi ku hoyo hi va kha hi amukela ku va kha hi tlangela swo karhi leswi mi nga va mi swi achieve ku fana na n'wina that's why hi ku hoyo hikuva se mi hetile tidyondzo ta n'wina se mi fikele maninginingini sweswi na mo fika mi endla certificate xo ka xi nga tivikani so mi ta va kha mi hungasa byongo bya n'wina na swin'wana na swin'wanyana so principal mi ri yini huwa leyi nga kona before hi tivisa vuyeni bya hina kumbexani ni nga va ni nga tangi kahle timhaka ta ku yimela yini u yi veki kahle hoyi leyi nga kona ka Gaza a hi hoyi leyi yi nga na vutivi endzhaku ka yona
ko va timhaka ta ku ri vanhu va lava ku ri va va na monopoly eka timhaka ta ririmi loko wo swi xiyisisa kahleni hoyi leyi nga kona hi rito ra hoyo a ko va chumu hikuva lexi humelelaku ku na marito lama ma nga na tihlamuselo nyingi ma nga na tihlamuselo to hambanahambana kambe rito hoyo i rito leri nga na tihlamuselo leti nga kusuhi na kusuhi loko wo languta leswi u swi vulaku ku ri hoyo hi va hi karhi hi ku welcome i rito leri ri tirhisiwaku hi ndlela leyi yi nga fanela hi ndlela yaleyo kambe rito leri ri na tihlamuselo nyingi lexi vanhu va nga laviki ku va va xi tekela nhlokweni xo sungula loko u ku hoyo loko ku ri u tshama u ya etikweni ra Mozambique va ta fika va ku byela va ku hoyo swi vula ku welcome mara hi ku ya hi ririmi ra hina ra la Afrika-Dzonga swi vula timhaka ta ku ha tlangela se loko la hi vulavula hi timhaka ta ku ha tlangela rito leri a ri na tihlamuselo leti nga hambanahambana ngopfu kambe loko u ku hoyo swi fana loko u ku home loko u ku home swi lava vula ku ri u le ku tlangeleni u ri khani mambo wa vuyisa wa vuyisa ka leswi van'wani va nga kota ku va va swi fikelela a hi ngo sweswi hi vulavula hi muyeni wa hina i munhu loyi a nga na PhD hi ta fika ka matlala hi ta fika hi ku hoyo ku hi vuyisa leswi va nga ta na swona kambe lexi humelelaku i ku ka ririmi hi fanele hi kota ku twisisa leswaku ririmi i nchumu lowu nga tshami ndhawu yin'we i nchumu lowu wu tshamaku wu karhi wu hluvuka karhi na karhi se loko mo swi langutaka kahleni loko u fika u vulavula hi rito mila u ta swi vona ku loko hi vulavula hi ku mila swi nga ta vula ku ri i xilo lexi nga na timitsi ne kambe loko wo fika u ri tirhisa embangwini rito u ri tirhisa hi ndlela ya ku va xigaririmi xo karhi kumbe xigafaniso xo karhi u nga fika u ku a ni veke mati ya mina ya mile milenge ri ta teka nhlamuselo yo karhi se loko hi karhi hi tiva ririmi kumbe hi dyondza ririmi hi fanele hi kota ku twisisa ku ririmi a hi nchumu lowu tshamaku a ndhawu yin'we ririmi ra va na tihlamuselo to hambanahambana se i mhaka ya nkoka ngopfu ku hi nga endli leswiya swa ku ririmi hi ri teka onge rito ri na nhlamuselo yin'we kasi ri na tihlamuselo to fana vanhu lava vo ti xanisela mahala a ku na nchumu lexi nga hambana laha loko u ku hoyo swi nga endleka u kha u vula ku ri ha mi amukela mara rito leri loko u tiva matimu ya rona hoyo amukela rito leri tirhisiwaku a Mozambique fana na loko ku khani mambo u ku ha khensa sweswo tanihi na swin'wana na swin'wana se leswi humelelaku i timhaka ta ku ri hina tanihi Vatsonga ku na swilo leswiya swa ku u kuma ku ri a hi koti ku twisisa hi timhaka ta xivumbeko xa rito rin'wana na rin'wana ri na xivumbeko u ta ku ha hoyozela swilo leswi vulaka yini welcome ha hoyozela ha ku tlangela loko ku ha hoyozela ha ku tlangela ne swi nga ta vula ku ri loko se u ri cinca ri ya ka ri encisi hoyo leswi loko va tlangela va endlaku swona hi leswi rito leri a ri nga ta vula ku ri ve le ku tlangeleni na swin'wana na swin'wana se kambe hi ku ya hi ndhavuko wa rito leri ndhavuko wa rito leri ri huma eka Maputsu leswi vulaku ku ri ha mi amukela ka Maputsu leyi nga dumanyana hi swo ka swo haha na vusiku ya van'wani veri ngopfungopfu tindhawini letiya ta Mamboni a hi tindhawu hinkwato laha ku nga na vanhu vo haha na swin'wana na swin'wana a Mamboni loko u ya kona loko u karhi u famba u ya n'angeni a wu vuli leswaku u ya nghena u lava n'anga u vutisa vanhu van'wana loko u fika laha u fanele ku tshunguriwa kona a Mamboni muti un'wana na un'wana wa na tin'anga timbirhi kumbe ku tlula timbirhi loko u fika lahaya u fanele ku u ya kona ya tshunguriwa kona u nga kuma ku xidloko xi haha loko xi haha xa le henhla ivi u nghena u tshunguriwa loko u vuya u fika laha u ri kona i fika xi tshama laha a xi ri kona se tindhawu letiya i tindhawu tin'wana laha u nga ta ka u nga ti toloveli na swin'wana na swin'wana mara Mamboni i ndhawu ya matimba swinene leyi nga na timitsu tikulukumba ngopfu vanhu vo tala va nga va kha va swi tiva ku ri exikarhi
exikarhi ka Robert Mugabe na Samora Machel i vanhu vambirhi lava a va phikizana hi timhaka ta ku tirhisa mirhi. Wa vona loko Robert Mugabe a byela Samora Machel a n'wi byela ku ri wena hi fanele hi tlanga ku tumbelelana ivi hi kota ku kombisa matimba ya mimirhi ya hina. Robert Mugabe a ku wo nrhanga. Wa vona? Loko a ku wo nrhanga Samora Machel xi ku u nga rhangi wo nrhanga ivi Samora Machel loko a rhanga laya a nghena wa vona la ka lexi wo petsiwa la burukwini ka leya xa msomo lexiya loko a nghena laya wa ta Robert Mugabe a lavalava a nga n'wi kuma ku huma na wengeni kumi. Loko Samora Machel xitumberini u kuma ku Mugabe a nga xi kumangi laya se ku fanele ku ta yena Miza luya Mugabe a fanele a tumbela loko a tumbela a tsutsuma a nghena la ka xikhwama xa Samora Machel la loko a nghena ka xikhwama xa Samora Machel xi tirhisa mirhi ya leya yemamboni xi teka voko xi ri nghenisa laha xi bananisa Mugabe ne laha sa va huma pandla that's why a ri na pandla ni yo swi twa mirhi ya mpasa dokotela Yeah. hi nge za hi ta ka profile ya n'wina ku na hoyihoyi Yeah. a Giyani a ka Gaza Yeah. hi ta vuya ka mhaka mirhi TUT yi vitaniwa the People's University a yi khetha rixaka rin'we ntsena yi khetha ra tixaka hinkwato. TUT yi na ti-campus ta ku tala leti ni ti tsundzukaku ku na TUT Main ku na TUT eMalahleni Mbombela Arcadia City Center Soshanguve na Garankuwa. Xivangelo xa ku ni mi hlayela ti-campus letiwani i ku ya hi ku loko mi ta ngopfu hala Joni la yi nga talela kona TUT hambi ku ri kwele eMpumalanga ku na tixaka ta ku hambanahambana ku na Matsonga ku na Matswana ku na VaKwaZulu ku na vanhu va ririmi leriya ra le Ngilandi na swin'wana na swin'wanyana ku na vo Sivara na hinkwaswo. Lexi endlaku ku lwiwa or ku va na hoyihoyi i ku va ku tirhisiwe ku maamukeriwa mara swi tsaliwa hi yini I think i Xitswana kumbe Xipedi. Xana mi nga ku yini eka rixaka ra hina or mi vona njhani mhaka leyiwani tanihi munhu loyi a nga tokota a nga vangi Afrika-Dzonga ntsena kambe a nga huma a tlula na malwandle na sweswo. All right, and khensile swinene na ku rhandza ku khensa Shangani Gang aka invitation aka xirambo lexi mi nga nyiketa xona. Hoyi leyi vulavulaka hi yona ni vonile aka buku ya Xikandza. Ni vonile and in fact a ku tsaliwangi ku hoyo ku tsaliwa ku hoyo rienjisi and a hi xihoxo ku va ri tsakisiwe leswiya swi kombeta ku tsaka swi kombeta ku ri munhu loyi a nga endla banner liya u tsakile a za ku hoyo so and swi vekiwe henhla ku komba ku ri vanhu vo tala lava tshamaka ka muganga lowu va vulavula Xitsonga se swi vekiwa le henhla ivi laha xikarhi ku va na vito ra university ivi le hansi ku tsaliwa hi Xipedi leswi hi ku ya hi mina a ni voni swi hoxekile a swi hoxekangi hikuva university liya yo va la hi ngo i Giyani campus mara yona i university ya tixaka hinkwato mara hi mhaka ku ri yi le Limpopo va langi tindzimi timbirhi leti tirhisiwaka Limpopo ku va tsala ku ri amukela a ni voni ku hoxeka ka swona tanihiloko principal va vulini ku ri rito leri ri tumbuluka hi le a Mozambique na mina ni ya ngopfu le ni vhaka a mi ku khendleni musa hayi a Mamboni mara ni switili namuntlha ku na le Mamboni swi la ni mi seketela ku hela show leyiwani no tinambara hi ta va nyika va fanele loko hi humbe moyeni ta lava ku tiva ku
amumboni kuyiwa njhani ani voni ku ri na xiphiqo xa ku hi ya fika mamboni mara ku hi ya pfuxela ku khendla hi khendli ya yunivhesiti ya Afrika-Dzonga hi ku hava xele ku khendla ku gaweni ro chavisana valoyi a ka ha tlheleli undzhaku kumbexani hi nga vhela hi teka xikarhani lexi ivi hi tivisa vuyeni bya hina hi ku mi nga vulavula na vanhu mi twa se va kha va vulavula hi le mamboni mara mi nga swi or va twa nga ku hi vulavula na munhu njhe kumbe hi vulavula na munhu njhe kulukumba loyi hi nga tshama na yena la i Dr. Tim Hlungwane loyi a nga endla tidyondzo ta yena eLimpopo etindhawini ta ka Malamulele na ku tshemba ku lava tivaku Malamulele High hi laha a nga heta kona tidyondzo ta yena te le hansi kambe hi ku tshama tanihileswi mi swi tivaku ku ri Malamulele yi le kusuhi na tiko ra ka Xitlhelani tiko leriya ra banana yin'we Mutswari tiko leriya ra banana yin'we hi Mutswari u huma ka tiko reriya se i munhu loyi a nga dyondza tidyondzo ta yena eGiyani kumbe ekhale ka Giyani College of Education laha a nga kuma HDE ya yena kutani a suka a ya eWits a fika a kuma honors ya yena kambe u ve na nkateko nakambe hi ku tirhisa hi ku tirhisa Nelson Mandela Scholarship aya dyondza eUnited Kingdom u endli PhD ya yena leyi a nga yi heta hi lembe ra 2025 leri nga hundza a lembe ra tinjiya lembe leri nga hundza a Unisa se kulukumba loyi i munhu loyi a nga na swilo swo tala leswi a nga swi endla na mina ni ve ni n'wi tiva hikokwalaho ka migingiriko ya yena a ri principal yo sungula exikolweni lexi a xi rhangeliwa hi valungu malembe lamo tala se i munhu loyi sweswi a tirhaku eka Matthew Goniwe va tirhana na timhaka ta ti-SGB hi nga tshika hi vutisa swin'wana tanihi vatswari lava nga na vana eswikolweni hi nge se heta laha se kulukumba loyi i Dr. Hlungwane Tim Hlungwane ende hi vukati hi ku namuntlha i Valentine's Day u tekani na Dr. Musa Hlungwane se wa vona amutini wa kona ho hlamala loko a kha vulavula Changana la amutini wa kona loko mi nghena mi ba xilungu ntsena no tshemba ku present ya Valentine's yi kona dokodela swa boha yi kona va yi kume tolo a no kumbexani mi ta ku mablomu ma herile le ka yi kume tolo hayi a swi nga ta tsana okay se namuntlha sweswo ko va timhaka ta ku ri hi va hi mi nyika manghenelo na swin'wana na swin'wana kambe namuntlha ma swi vona ku hi khome munhu loyi a nga munhu wa xiyimo xa le henhla se hi ta va hi karhi hi vutisa swivutiso swa xiyimo xa le henhla leswi nga ta endla leswaku hi kota ku tiva timhaka ta misava timhaka ta tikokulu ra Afrika timhaka ta laha Afrika-Dzonga na timhaka ta xifundza xa hina xa Limpopo se hi ta va hi karhi hi sungula hi mhaka ya mbulavulo wa president hi nge sunguli hi mbulavulo wa president leswiya hi ta swi ta kahle kusuka le henhla leyi hi nghena Greenland hi nghena a Venezuela America ivi se hi nghena a Uganda hi ta laha hansi hi ta nghena ka sona loko hi suka ka sona se hi hetelela hi timhaka ta Limpopo election leyi nga kuteni ya African National Congress kulukumba loyi a ko va munhu election leyi nga kuteni African National Congress ya province ya xifundzha a no kumbexani se mi humesa makarati kumbe ya votela vandla rihi a hi vulavuli hi nhlawulo wa tiko hi vulavula hi nhlawulo wa vandla ra African National Congress leswi se na switsundzuka no wena ni ra u swi lavi ku vula ku i vandla ra African National Congress na mavulelo ya wena se u ta vula hi ku chava ku Dr. Tim hi ta kombela ku ri kumbexani mi rhanga mi hi nyiketa nyana mi hi nyika background ya tiko ra Venezuela hi rona hi nga ta sungula hi rona kutani hi ta tsutsumela eka tiko ra Greenland mi karhi mi languta ku ri matiko lama hi fanele hi ma languta hi ku tirhisana na tiko ra America ku ri mi nge vulavuli hi matiko lamambirhi mi nga vulavuli hi tiko ra America se America i tiko ra makwanga na tihanyi
ya sweswo u swi veki kahle mara dokodela va ta hi hlamusela loko ku ri kumbexani vona va nga va ri capitalist a hi swi tivi ku i capitalist kumbe socialist kumbe i communist mara va ta va kha va hi hlamusela kumbe ve le xikarhi mara hi ku namuntlha ve le ku hleleni hi na ku tshemba ku va ta hi nyika mahleleli lama nga ta ma ri well balance lama nga ta ma nga ri na mboyamelo tlhelo rin'we le a switarateni swa ka Gaza dokodela ku va yima kwihi vona va yi tlhokovetsela dokodela hoyi ya kona leyi nga kona miri rito leri a ri vula yini all right liya ni hlamuserile rito ra hoyo hina hi ri dyondzi ngopfu loko hi vhaka le a Mozambique ri vula ku ri ha mu amukela mara hala ka hina ri vuye ri cinca meaning liya ya ku amukela ri va ku ri ha tlangela se vo tala va fane va khomi liya yo ha tlangela va nga swi tivi ku ri tlhe ri vula ku ri ha amukela se munhu loyi a nga tsala laya u ve na vutlhari byikulu bya ku angetela yin'wana le makulu ku kombisa ku ri encisi ri encisi ra ku hi le ku mi amukeleni loko hi hala tlhelo hi ri ku tlanga leyi wa vona amukela hi ku tlangela a ku na chumu lexi xi nga ri ku xona la and I think principal tlangeriwa vanhu lava hi fanele byela vanhu ku ri University ya Tshwane yi rhangeliwa hi Mutsonga Xidzi ku nga Professor Maluleke loyi a nga ta ka a nga tshuki a endla xihoxo loko swi ta ka timhaka ta ririmi na ku ri hlayisa na ku tinyungubyisa hi rona that is why ri va ri le henhla le swona ngopfu yaleyo yi tshamisekile a hi pfaleni hi ndlela yaleyo ya ku ri laya hayi a ni voni xihoxo loko a ri mina mirini ku khomiwa ka presidente wa tiko ra Venezuela hi presidente wa tiko ra Makwanga ni tihanyi xikan'we na ngamu yakwe man tsakisa leswi mi vutisaka swona lero ni fanele ni swi tiva ku muhaxi i rivonelo ra yena ri le kwihi se loko ku ri na timhaka ta ku mi fanele mi kanetela mavonelo leriya mi fanele mi swi tiva ku hayi a swi muhaxi swi nga endleka a va a henhla ka n'wina a swi ni chavisi sweswo mara hi ku ya hi mina i ku ri matiko hinkwawo mana makwanga na ku ti lavela swa wona America yo rhanga mahlweni hi ku yi na military power leriya ro loko tiko rin'wana ro va na military power na rona a ri ta hanya ku fana na America hi tlhela ka nyipi ya matiko ma swi vona hi leswi ni i vonelo ra mina mara loko hi la ku langusa sweswo loko hi la ku twisisa ku ri why Madura amenuluwe a xitulwini a hi tlheleleni ndzhaku hi matimu tiko ra Venezuela a ri ri na vanhu lava hi va vuriwaka ti-indigenous before Christopher Columbus mi ta tsundzuka ku ri ku ve na xikepe lexiya xa Christopher Columbus loyi a nga discovera leswi va ngo i the Americas the Americas loko vulavula hi America ya n'walungu na America ya le dzongeni so Venezuela yi le ka America yi le dzongeni kwale henhla ka yona so leswi nga humelela hi le ka malembe malama ya mavo ma 1400 Christopher Columbus u fikile laya ivi Africa a thavito leri va ngo ri i Venezuela swi vuriwa Little Venus hi Xiphutukezi not Xiphutukezi hi Spanish so Venezuela ku ve kusuka nkarhi walowo ma 1400 ku ve Spanish colony mara va vuye va lwa la hi vo ma 1800 va nga va na independence ya vona and then hi vo ma 20th century hi vo ma 1900 ku vuye ku kumeka oil a Venezuela hi la se ku nga cinca mahanyelo va va na mali mara a ku nga ri na xidemokirasi America
a yi la ku tisa xidemokirasi laha in the 50s yi nga kota ku tisa xidemokirasi a Venezuela. Loko se ku te xidemokirasi lexi nga tisiwa hi America se va vuye va tisa tikhampani ta vona va America vo Shell na vo BP to huma Britain ku va tona se ti celaku oil la a Venezuela. Swilo swi fambe kahle ngopfu until ku va na revolution hi 1999 laha Hugo Chavez anga vuya ava president. Loko ava president va ku no xidemokirasi lexa n'wina a xi hi pfuni nchumu tanihi vaakatiko va Venezuela hi ku ri mali leyi mi yi endlaku la yi tlhe yi famba ya America na le Britain hina yi nga hi tirheli. Se kusuka kwalano va voye va endla leswi vuriwaka socialism. Socialism i ku va mfumo wa le xikarhi ku va wona wu ownaku means of production ivi va hlongola tikhampani letiya ta le America. Leswi va nga rivala swona i ku ri America yi na power ya ku endla leswi yi na matimba yo endla leswi va ngo i ku sanctiona matiko. Ku sanctiona matiko i ku va khirha tiko leriya ku n'wina mi nge swi koti ku endla mabindzu na matiko man'wani hi mhaka ya ku ri mali ya America ya dollar hi yona yi tirhisiwaku misaveni hinkwayo loko mi xava. U fanele u rhanga u kuma ti-dollar ta America u kota ku xava. Se va swi kota hi ku vo pfala their banking system ivi mi nga ha swi koti ku endla business. So Hugo Chavez u vuye a ku a hi mi xaveleli hambi mo hi nyika swikhiri mara a ti fambani. So ti vuye ti famba tikhampani letiya ta America na Europe ivi va sala va ti endlela oil liya hi boxe va kuma ti-customer tintshwa hi ku China na Russia a va yi chavi America na Cuba a yi chavi America. So matiko lama nharhu ma yi mahlweni ma endla vunakulori na tiko leriya ra Venezuela. Mara hambiloko va endli vuxaka na matiko yo fana na China na Russia na vo Cuba economy ya tiko leriya ra Venezuela yi ve yi wela hansi. Ku va yi wele hansi va hlamusela leswaku ku nga va ku ri timhaka ta ku ri a va humesa oil kumbe ku thembela ngopfu ka oil timhaka ta economy ya vona. 90% ya economy ya vona a yi ri aka oil. I yini lexi nga biha ka timhaka ta ku ri 90% ya economy yi wela eka tlhelo rin'we ku nga oil a hi ngo kumbexana hi la South Africa mi kuma ku i gold ntsena leyi hi nga langutana na yona mara leswin'wana a swi koti ku swi nghenelela. I yini ku biha loku nga kona ku endla ku economy yi kumeka yi wini? Hi leswi hi xinghezi va ngo i diversification. So loko economy ya n'wina yi nga ri na diversity ku va na problem yaleyo hi ku ri kusuka nkarhi lowu ni nga mi byela wona wa the 20th century i vo ma early 1900 loko va kume oil 90% ya economy ya Venezuela a yi tiseketeli hi oil. So swi endli ku loko se ku va na swikhiri leswiya swa America se a ka ngheni mali yo tala ku tlula le ku fana leyi a yi nghena. Mara xin'wana mi fanelaka ku xi tiva i ku ri hambi loko a va ri na diversity loko endliwa swikhiri hi tiko ra America a ri endlangi swikhiri swa oil ntsena swilo swin'wana hinkwaswo leswi a va swi endla hambi kumbe a va xavisa timovha kumbe a va endla yini a va khirhiwa ku swo huma Venezuela a swa ha xaviwa. Ene ku na matiko lama ma chavaku America lawa
loko America yi nga nghenelelangi ma nge swi koti ku tiyimela ma ri moxe. Kumbexani hi nge se ya hi tsutsumela eka tiko ra Greenland leri mi nga ta kota ku mi nyika matimunyana ya rona na rona. A hi ta ku kumbexani vanhu va le Venezuela ku twakala leswaku ku na vanhu vo ringana 7 million lava va nga tsutsuma laha tikweni va ya matikweni man'wana ku lava ku antswisa vutomi. Se loko mi languta vanhu lavaya va nga ka immigration kusuka tikweni ra Venezuela va ya ka matiko lama man'wana a swi hambana ngopfu na tiko ra Zimbabwe leri ri nga na vanhu lava vo tala va nga ku tsutsumeni. Mi vona onge i yini ka ku yelana ka tiko ra Zimbabwe na tiko ra Venezuela se hi ta kota ku tsutsumela ka Greenland. Okay, leswi humelelaka lava nga endla geography va ta swi tiva ku na swilo leswi vuriwaka ti-push factors. Ti-push factors i swilo leswi susumetaka vanhu ku va suka aka tiko ra vona va ya tsutsumela ka matiko man'wana. Hi mhaka ku leyi va tsutsumelaka kona ku va na leswi vuriwaka ti-pull factors. Yes. That is why immigration a yi nge solviwi hi ku toyitoya. Ku fanele ku solviwa ti-push factors leyi va sukaka kona. Hi leswaku ri matiko ya hina ma fanele ma tirhisana for xikombiso tiko ra Afrika-Dzonga ri fanele ri tirhisana na mfumo wa Zimbabwe ku va ku va na switshunxo aka swiphiqo leswi nga kona Zimbabwe ku vanhu va le Zimbabwe va vona principal ne dokodela va tsaleliwangi PhD. Hayi swi twakala kahle ngopfu a va dokodela njhe namuntlha khomi dokodela ra mampela a vona leswo vanhu va ku leyi i dokodela ra ka Gaza leyi dokodela ra ka Gaza ra straight hi leri hayi leswi hi swi vonaka kumbe swi twaka masiku hinkwawo la ku mi byela swin'wana hi vanhu va le Zimbabwe va fana na hina vanhu va le Limpopo loko hi ta Gauteng a hi telangi ku tshama tele ku tirha munhu un'wana na un'wana wa le Limpopo a nga Gauteng loko moya a switandini lomu a humaka kona u akile double story hi ku ri wa swi tiva ku ri loko se ni hetile la ni ya kaya mentality leyi ya fana na ya vanhu va le Zimbabwe hi ngo va kholela hi ku va ri lani mara loko swilo swo tshamiseka le ka vona va ta famba mara dokodela mi vula ku yi nga va yi ri kona yindlu a Zimbabwe yo tlula ya xiyimbeleri lexi xi nga na parking ya le henhla. Mutsonga a nga va a kha ba tiko ra Zimbabwe hinkwaro mrhanga phanda blind swo endleka hi nga heti karhi hi na ku tshemba ku se hi nga va hi tlhatlhini ku fikelela laha hi fanele ku hi fika kona kambe hi ta ya mahlweni vhela hi va na n'wina minkarhi yin'wana ivi mi hi pfuna ku hi tlhantlha swilo. A hi ta kombela ku mi hi nyikanyana matimutsongo ya tiko ra Greenland ku hi ta kota ku vona ku ri hi famba njhani ku ya mahlweni se hi ta kota ku hi tsutsumela ka tiko ra Afrika. Mara mo ni pfumelela ni hlamulanyana ku hayi yindlu ya murhangaphandla yi sasekile. Hi nyikeni credit nga kona. Out of 10? 10 out of 10 mi nga yi nyika 7. Ku fane ku va na room for improvement. Masibona ma vona vanhu vo fana na hina a hi to vhe yi nyika hi ku 12. Hi nyikeni 7 amla ku yi tlhoma na tisiva ta kuma ku se se yi nga ha khomeki yi va na makati na lava nga yi endlela leswi swa gardening ma blind landscaping ya xiyimo xa le henhla ni vonile ni swi vona ku hayi na swilo swa kahle ha swi tiva kambe va ka baloyi na va ka hlungwana ku na vudyelanyana lero a ku tirhisiwa va khalanga lava va ta hi hala Zimbabwe hina hi suka hlengweni hina hi fambelana na va ka Chauke fambelana okay se moni vuya ka xivutiso a ni ta kuma ku murhangaphandla yi le ku voneni ku se dokodela swa mi va hlamulangi ivi yi kwata hi mitlamba se mi twa ku huma risimu na dokodela un'wana wa kamalamela wa ndlela tiko ra Greenland hi leswi hi English hi ngo island island ene xihlala lexi la misaveni ku tiveka ku hi xona xi nga na vanhu vo tala ngopfu
wa vona xihlala xo fana na lexi nga la Mozambique xi na 6,000 wa vanhu se xihlala lexiya xa Greenland ve ri xi na 56,000 wa Ya, va vanhu tele. leswi vulaka ku ri va tele ngopfu eka xihlala lexiya kambe a hi nyikeni dokodela va hi tlhatlhela tiko leri hi kota ku ri vona hi mehlo mina no chava ku dokodela hi nga tsema hi vona Good Friday loko va nga apologize kahle ka murangaphanda va hi nyika 10 loko yena ku hetele hi ta va nyika nkarhi va apologize va ku 10 out of 10 a ni tivi ku mi ta swi kota na hi ta vona hi swona kwale makumu mara leswi nga humelela a ni ma swi tiva ku malembe ndzhaku Europe hi yona a yi ri na valungu lava a va ri na swikepe a va endla swa exploration so ku ve na mulungu un'wana a nga explora a ya a Greenland loko a fika le a kuma ku ri ndhawu liya la ku tana vito leri a kuma ku ku tele hi ayisi ku tele hi ayisi mara a lava ku ri vanhu lava nga mainland Europe va ta va n'wi joyina se a va hembela a ku hey ayi hala North Pole ku na ndhawu yi green ngopfu i Greenland hi la vito leri suka that is why president leyo endla nga ku yi pfa yi chuchekanyana bawuti yi ku mi wo fika na xikepe nyana vo n'wina that's why so va buye va ta va n'wi joyina vo suka Europe va fika va kuma ku hey ko va ayisi mara hala in the southern hala a dzongeni ra kona along the coast a ku tshameka hi kona vanhu lavo tala va nga tshametela kona va fika va kuma ku hayi a ku green mara ku kahle va tshama se loko va tshamini laya loko nkarhi wu ya wu kha wu famba Greenland yi vuye yi nyikiwa Denmark mfumo wa Denmark hi wona wu nga nyikiwa ku ri hi wona wu nga ta overseer tiko ra Greenland mara leswi mi fanelaka ku twisisa swona i ku ri ni la ku mi twisisa America na la problem yi nga kona Greenland yi le kusuhani na Canada na America ma swi vona so sweswi tinyimpi leti nga kona ti luwa hi leswi vuriwaka ku ti-missile i miseve liya yo copa u yime kule ka n'wina u yime kule a yi hambana ngopfu na vuloyi kahle wo copana kunene se vana swilo leswi vuriwaka ku ti-missiles defense shield mara loko yi copiwa yi ri kusuhi swilo leswi ya ha swi koti now mi vulavuli ngopfu hi America mi ku yi na makwanga and ti lavela swa yona na tihanyi ku na China kuna Russia China na yona yi na makwanga yi ti lavela swa yona kambe hi vitana it's a colonization of special type it is CST leswi China yi swi endlaku yi tata ka n'wina yi ku ri hambona Afrika-Dzonga mi hava haba hina hi ta mi endlela haba loko hi mi endlela haba hi ta yi operator for the next 40 years ivi n'wina mi ta va mi kha mi hi hakela mali ya so loko se mi nga ha swi koti se va mi colonizile colonization of special type lava va ya ku Maputo va ta swi vona ku ri ku na bloho leriya rikulu ro crossa riya aka tembe vanhu va nga tsakisi ku teka swinepe va nga swi tivi ku ri aku hi mani bloho leriya ri akiwe hi China swi ri va Mozambique va kolota China mali i lovola n'wana nga heli lovola n'wana nga heli mara mo ni mi kombisa swin'wana ti-mineral ta evolve hi ku ya hi technology loko yi kha yi cinca loko mo siya gold in the 1900 a ku ri yona a yi khomi swi ivi swi ta ku ta platinum sweswi le mineral leyi lavawa ngopfu i swilo leswi va ngo i rare earth minerals swilo leswa rare earth minerals 60% ya vucelwa bya swona swi endliwa hi machina ivi 90% ya leswi xavisiwaku swi hlantswiwile swi ri refined swi endliwa hi tikhampani ta le China and the rare earth minerals hi yona
u nge vi na electric cars ku ri hava rare earth mineral u nge vi na tifoni hambi ku ri mfana lowa wa hina loyi a lava ku hlongoliwa amerika i dependa ka swona exactly ku ya le amasi ya se China yi rhanga mahlweni mara hi leyi nyimpi ya Greenland hi yona yi nga na deposit ta rare minerals to hinda misava hinkwayo i xivangelenkulu xa makwanga ya president liya mi tiva sweswo hi ku China yi le ku tshineleni China yi na technology ya ku kuma these rare earth minerals Trump i le ku lweni ka nyimpi ya ku ri loyi a sungulaka ku va na control ya Greenland yena hi ku mining a yi se sungula Greenland mara ku na khampani ya le Australia leyi nga nyikiwa leswi vuriwaka ti-prospective rights yi swi kumile xin'wana xi hluphaku hi rare earth minerals loko rare liya yi nga mi vangeli xihoxo mi twa ingaku swi vula ku ya kala loko va ku rare earth mineral va vula ku ri loko u swi cela swi va swi hlanganani na timineral tin'wana to tala i fanele hangala i fanele u ngundvuxa mara letiya ti nga Greenland a wu ngundvuxi hatla u swi kuma i hatla i swi kuma i hatla i fika le maninginingi hatla i fika maninginingi se swi hi kambirhi nyimpi ya Trump leyi swi hi kambirhi i lava ti-rare earth mineral and a nga lavi ku China yi fika yi endla mining ya rare earth hi ku yi ta tlhe yi tisa ti-missiles ta yona laha kusuhani kahle ka security hi ku ya hi vona swi hi kambirhi security na business va ta fanele va tlhela va xava kwihi aka China se mara loko mi langutini n'wina ku ya hi leswi Trump a swi vulaka mi vona onge a nga swi kota ku va hi ku hi vona a hambanahambana na lava va NATO a va pfumeli ku a teka tiko leriya mara hi ku ya hi yena u ri teka ku ri a very strategic a nation that has got America has got a strategic interest so mi vona onge a ku heteleleni China America yi nga swi kota ku teka tiko leriya kahle xo kumbexani Dr. Mingese hlamula a ni ta lava mi tlhela mi kandziyela hi vudyelwani bya matiko ya NATO ku vudyelwani bya vona i bya ntiyiso oro va hlangana hi timhaka ta vudyelwani lebyi byi va fevharaku loko byi nga va fevhari va phela ku fana na chepisi leyi nga hanyanganyiko all right vudyelwani bya matiko ya NATO a byi ri kona hikuva byi ka byi phusha interest ya America as the main funder loko mo langusa tinyimpi hinkwato leti nga va kona NATO yi nghenelela a mi nge humesi na tiko na rin'we ra Europe mo ku ri i tiko leri nga sungula nyimpi America ya ri seketela loko mo langusa mhaka ya Saddam Hussein Iraq hi 1990 i mani a nga sungula nyimpi liya eAmerica loko mo langusa nyimpi ya Iraq futhi loko se ku ngheni W Bush remember nyimpi liya yi sunguliwe hi Papa George W Bush hi 90 loko a ri president ya heteleliwa hi n'wana hi 93 mara n'wana se a tlanyana timbambu ti tshovekenyana NATO loko yi nghenelela laya na va Britain a ku ri nyimpi ya mani ya America loko mi langusa sweswi loko ku va ku za ku vangeka nyimpi ya Ukraine Russia yi ku enough hi 1990 loko ku va na agreement ya America na Soviet Union a va twananini ku ri NATO yi nge he expand beyond mara langutani se a yi expand i mani a yi expanda America hi ku America yi la ku controla mani Russia a ku tshinela le ka Russia so hi ku ya hi mina kahle ku hava NATO ku na America ko va na kokakokana hi tinhompfu ku na America that is why Bush says not Bush
Trump wa hlamala loko a ku la ku teka Greenland lava ya va ala ku ri mi ala kanjhani hi ku no mina n'wani hla mara hi ku ya hi mina strategy lexi tirhisiwaka hi Trump a hi xona China yi nga ta swi kota ku nghena a Greenland loko vuxaka lebyiya a bya ha ri kona Trump a fane a tiyisa vuxaka na matiko ya Europe leswi a swi ta endla ku ri va nga pfumeli ku China yi kota ku nghenelela so sweswi a va baku hi ti-tariff wa tingetelelo swi ta endla ku ri va fanele va vuyisela handle ka ku vuyisela mi fanele mi kuma makete ya tinhundzu ta n'wina ene makete ma ka va China as an alternative as an alternative ende xin'wana xi nga ku va hlupheni matiko ya Europe ama sanction Russia na mfumo wa America lowu nga hindza wa Joe Biden a wu sanction Russia loko se ku vuya Trump futhi se una vunghana na Russia ango chava hey phela leswi dokodela hi ku ya hi mina ku na ku munhu rhanga a ku gandini a vona ku ta a no gandanya na switsongo na yena phela a nga na matimba gandini lowu nga tlherisela a ganda hi matimba ivi a ku nyika nqindi ku a ku baya mawela hansi loko a swi vona ku ri a hi timhaka na lexi xi endlaka va byeli ku loko mo nghenelela aka nyimpi ya mina na Ukraine any interference ni ta mi wipe hinkwenu a hi timhaka ta ku va chava hi mhaka ku na nuclear weapon principal a yini hi Xitsonga nuclear weapon ti-nuclear hava hi Xitsonga principal mina hi vulavula hi ririmi ku ri fanele ri va ku evolve na swin'wana swin'wanyana ririmi ri fanele ri hluvuka post leyiwani wa ku faka attention no ku hluvuka a ni ri sweswo swa ti-nuclear a yeni mahlweni va hlamula dokodela lawa ya nga yirisiwa ma yirisiwini matlhari lamaya mara tlhari ro fana na mukwana tlhari ro fana na mukwana ri nga va ri yirisiwini u kuma ku loko u nghena laha a va ri lavi ku nghena na rona laha a ba kumbe xibamu va nga swi lavi ku nghena na xona se ku laveka rito ra specific leri nga ta va kha ri vula leswi vulaka ku ririmi ri fanele ri hluvukisiwa a ni ri hi twananini mina na wena ku ri ka ririmi ku na swilo swo tala leswi faneleke swi humelela ku na timhaka ta ku ri ririmi ri fanele ri promotiwa ku nga ku ri tlakusa ririmi ri fanele ri sirheleriwa ku nga ku ri protecta ririmi ri fanele ri preserviwa ku nga ku ri hlayisa ivi ri developiwa ku nga ku ri hluvukisa se leswi ni vulavulaka swona la a ni se humela ehandle tanihi muchudeni wa mina wena hi ta hluvukisa ririmi swin'we mara wa ha to dyondzisiwa ku ya mahlweni kambe hambi swi ri tano hi nga nyika dokodela ku yisa mahlweni ku hi kota ku hi vona ku ha yi pfala mhaka leyi ya Greenland hi ta kota ku tsutsumela a Afrika a ni ku ya Congo mo ni mpfuna mi ta yi developa ku ya mahlweni ku nuclear weapon hi Xitsonga ku nga va ku ri yini hi ku ya hi mina ku nga va ku ri swi vula ku ri i matlhari lama ma nga na switandzhaku loko ma tirhisiwile enyimpini switandzhaku swa ku fana na vuvabyi na ku herisa vumunhu na ku herisa vumunhu na ku ri ma onha swinene scale xa destruction xi va xi ri henhla ngopfu na mbangu wa vaviseka na mbangu wa vaviseka loko mo langusa namuntlha atomic bomb nuclear weapon leyi nga chichiwa hi America a Hiroshima hi 1945 na namuntlha na sweswi va tswala vana lava nga swigona ku na switandzhaku swa kona se rito swigono ri basile or i vatsoniwa i vatsoniwa mara a ni ri leswi hi nga kula hi kha hi tiva swona a ku ri sweswo ku loko hi vulavula hi rito mutsoniwa i rito ra kwala Afrika-Dzonga mara ka matiko laman'wana u gonekile mara u gonekile mara hambi swi ri tano va nga hi khomisa hi to tirhisa rera ra mutsoniwa hambi se heta ku tswala principal hi ku ya hi mina hayi u vulavula mara ku nga va na switandzhaku mara se ni na malembe mo tala phela loko sweswi no tswala swi ta vula ku munhu wa ko se ni ta va ni ri pecenini loko a sungula primary school a na ha ri vula na ku mara n'wanuna wa heta ku tswala swa fika la mungo se u hetile ku tswala n'wanuna dokodela i vo Zuma va nga heti hi ku hayi matantelo hi mihleketo yin'wanyana loko mi vulavula hi timhaka to tswalatswala so mi phikizana na principal laya
hi kumbe hi chukachukanyana mhaka yin'wana eka vhiki leri nga hundza ya ku ikhonomi ya Giyani na Malamulele yi tlakusiwa hi timhaka ta swiyindlwayindlwana leswi hi swi tivaka ku ti-guest house mi nga va mi ri na nkateko wa ku tirhisa xin'we xa swona a swi lavi ku ka timhaka ta ku hava n'wanuna la nga hi tshama ka tirhisa xiyindlwana handle ka mina mara na wehe u kala ku hi number one se lexi humelelaka i timhaka ta ku loko u tirhisa xiyindlwana lexiya u xi tirhisa njhani hi ku xiyindlwana a ni hi guest house va hlangana ka ti-conference nkarhi wun'wana mi va mi kha mi tirhisa swiyindlwana leswiya se ko va ku vanhu loko hi vulavula hi swiyindlwana va hleketa leswiya swa wena swa awara yin'we ene a hi koti ku swi twisisa ku awara liya u vulavula hi yini na swin'wana na swin'wana a hi vulavuli leswiya swa dokodela a hi vulavuli swa tiawara ma tirhisa swiyindlwana leswiya mina dokodela va ta kota dokodela ka a hi hlamuli mina no tiva ni swi vona laya va ku va mani hotel se mi ni hlamala ni vutisa lava tirhaka tourism ku na hotel yo tani mara laha ka xitlhelani loko mi kha mi ya ka Malamulele ku na xin'wana va ri basa mbilu mi xi vona a ni ri mini huma jimjosi loko ni ya ka Malamulele ni na xi vo mi nge se fika ekaya funeral laha ka left a hi tlheleleni ndzhaku hi ya se a hi tsutsumeleni ka tiko ra Afrika hi ku karhi na wona i nga ri a wa ha hi pfumeleli kahle a hi tsutsumeleni ka tiko ra Afrika ku nga tiko ra Uganda kumbexana mi nga hi nyikanyana matimu matsongo ku hi ta kota ku vona ku hi kandzela hi suka kwihi ku sukisa loko ri kume ntshunxeko laha ri nga tekeriwa mfumo hi kani hi masocha hi ta fika kwala ka Museveni loko a tsutsumisa mfanelo wa jaha wa Tlambi kambe mani Bobby Wine. Yeah. All right. Tiko ra Uganda i tiko leri ni ri tivaka swinene. Ni tshame ni vhaka. A Uganda hi 2010. A ri dumangi ku khendla leri. Ku na university yin'wana yo duma va ri Makerere University. Ni tiva conference yin'wana ya 1962 conference liya loko a ku ri sweswi a ni fanele ni yi attending. Yeah. So la swi nga humelela tiko leriya i tiko rikulu swinene i matiko man'wana makulu ri na population ya vo ma 47 million wa vanhu so i tiko rikulu swinene a Afrika the ethnic group ya vona yikulu va vuliwa Baganda Baganda so before ku ta ma British in the 1800 Baganda hi vona a va ri tihosi a ti fambisa tiko leriya a ku ri tiko leri a ri dumile loko mi twa president Ramaphosa va ku va xava ti onkole akole letiya vito leriya ri suka ka mfumo wa muganga wo karhi va thana tihomu ta vona va ku i ti ankole a hi la ku huma ku Museveni ku ni voni Museveni a ri na tihomu tin'wana ta ti ankole to tala ngopfu na nga ku huma ka muganga luwa so ri suka laya se hi vona a va fuma tindhawu to hambanahambana so in the late 1800 kwalomuya ka vo ma 1890 a ku endliwa xiporo lexi a xi suka Kenya xi ya a Indian Ocean ku ri ma British a ma colonize Kenya ma kota ku rhwala swilo sa va fane xi hindza hi le Uganda ma British loko ma fika laha ma ku hana leri a ri lava mhaka ya makwanga milumbeta America vanhu lava va fana vana makwanga hinkwavo na leri ku tekiwa sesi ku tekiwa na Ndisana ma swi vona se yi namba yi va colony ya tiko ra Britain laha swi nga sungula hi 1894 until hi 1962 hi ti 9 ta October ri ve na independence mara hosi liya ya le Baganda a ka ha ri yona Paramount yi vuye fute se yi va Paramount mara se Milton Obote yena nga va president mara ku va na ku hambana hi mihleketo ivi Milton Obote a ku ri hayi na leswo reporta ka hosi Scotty se ava dictator na yena ava president le ava dictator mara un'wani wa ti trusted lieutenant ta yena a Socheni a ku ri
Idi Amin. Mizan'wana mzimba ku fana nyana n'wina. You have freedom before speech. But after the speech, you can't guarantee your freedom. Mara Idi Amin a va nga ringani nyana hi mzimba. Handle ka mzimba ntsena. Vafana. Hayi mina ni nga pfumeli munhu o dya mbilu ya munhu. Ni nga fanisi na mina o dya mbilu ya munhu. Swi endla a swi fani mara. Xivumbeko xa yelana nyana. Beri Misa luya a kota ku vulavula. Loko a vulavula a va yingisela. Mara a ri socha. So hi lembe ra 1971 Milton Obote u vuye a vhaka a tikweni ra India. Loko a vuya kuma ku hayi. Loko a ha ri le Idi Amin xi sala xi vutla fumo. Loko a vuya swi namba swi ku hayi wena I khomiwile. A ngo vuya vuya a khomiwe. Swi ku hayi wena u khomiwile. So hi lembe ra 1971 Idi Amin u vuye a tiveka murhangeri wa Uganda. Uganda a yi fambisa leswi a va swi vula capitalism. A ku ri na rixaka ra ma-Asia. Vo talo lava a va khomi ikhonomi ya tiko leriya. Ivi hi loko president Idi Amin a ku I va nyika tiawara ta 24 ku va va huma. Va siya leswi va nga swi kuma a Uganda. Ende mi nga ni tweni la a hi vulavuli hi vahlampfa vo huma a Asia. Ma-Asia lama vo vuliwa ma-Asia hikuva the Indians hikuva hi fana kwala South Africa. We call them Indians, but they are South Africans, born and bred here. Se vanhu lavaya a va vekile kuwe kwala a va tivi tiko rin'wana. Loko mo tsundzuka New York mayor lo a ku nghena ku sweswiwani. U huma kona le Uganda. U huma kona papa yena I mu Uganda. Means ta kona to huma le. To huma le na le Cape Town u ve professor papa yena University ya Cape Town. So swi komba ku ri vanhu lavaya va Indian origin a va ri prepared ku aka tiko leriya. Mara Idi Amin a va hlongola. A ku no. So swi endla ku ri economy liya ya Uganda Kidzama hi matsongo. Mara Misa lo a dumi hi timhaka ta ku I'm the conqueror of the British Empire. Swilo leswiya a ku ri yini lexi a xi kucetela swilo leswiya? Leswi a swi endla ku swi kucetela swilo leswiya I ku ri matsundzuka ku ri swi fana na kwala South Africa. Ka ha ri na valungu vo tala. Hi mhaka ya ku ri a hi ri colony ya valungu. So loko Idi Amin a va president. A lava ku ri valungu lavaya a va ri kona le. Hi ku ri a ku ri colony ya valungu va n'wi khidzamela. Ende a va n'wi khidzamela. Ravi ra xivuyevuye. A ku ri ravi ra xivuyevuye. Hi khidzamisile yena hi khidzamele. Exactly. Se a swi sukela kwalano. Se a va khidzama na ti video ti kona va kha va n'wi khidzamela. Mara na vona hi xitalo va vuye va huma na vona va tlhelela makaya. Se mi nga hi hlamusela nyana katsongo hi ku Milton Obote hi yena loyi a nga susiwa hi Idi Amin. Mara andzhaka loko Idi Amin a susiwini kambe u tlhelela a ya ku va yena murhangeri. Mi vona onge xiave lexi Milton Obote a nga va na xona ka tiko ra Uganda xikulu ku fika kwihi? Nakona xi va na xiave njhani eka tipolitiki leti humelelaka esin'wini ra namuntlha a Uganda? Hi leswi hi nga swi vulaka ku ri ma swi vona loko hi ku from hero to zero. Hi ku a ri hero. Hi ku hi yena loko ka ha ri na colonization. He was a ri Nelson Mandela ya le Uganda. U kote ku lwa na ma-Britain ivi va za va kuma independence. Mara loko se a nghenile a fika se a reporta ka vona ivi va Idi Amin va za va n'wi humesa. So mara loko a yo endla ku ri u lava ku hluvukisa vanhu a ta va a ve hero. Mara hi ku loko se a tlhe a vuya u tlhele na yena a ya mahlweni a tshikelela vanhu. Hi laha Museveni
a nga nghena nhoveni a sungula ku lwa na mfumo futhi lowuya ivi a ta vuya se Museveni a wisa mfumo lowuya a kha pfuniwa hi vele Tanzania a wu wisa hi 1987 laha kusukela hi 1987 ku ta fika namuntlha karhi a nga fanelanga a dya pension yena na vatukulu sweswiwani na matsolo se magudlagudla Miza luya nsati wa yena i minister ya education a Uganda n'wana wa yena i governor wa Reserve Bank ya le Uganda mara kumbexana mi nga hi nyikanyana mavonelo hi mayelana na timhaka ta ku ciciwa ka vumbiwa bya tiko leriya amalembeni ya 1962 1967 na laha byi nga tlhela byi fika byi ciciwa hi lembe ra 1995 leswi nga endla ku ri Miza luya Museveni ku kumeka ka ha ri yena murhangeri na nkarhi wa sweswi se loko va a hanya a nga tlhela a va yena murhangeri eka nhlawulo lowu xiave xa vanhu lava va fumaku hi voko ra simbi ku va va cica vumbiwa ematikweni ya vona anti a wu langutisana ku tlhelwa va ku cinca kambe emaseni Mnangagwa munhu wa la ku ya Zimbabwe ta beniwa leswi va lavule hi Mnangagwa hi ku a ni se va cince yi va 7 years yi va 7 years va tlhe va cinca futhi ku president a nga ha hlawuliwi hi vanhu hlawuliwa hi parliament ku fana na leswi hina hi tirhisaka swona mara ku vuya kwalano Museveni loko a nghenile hi 87 vumbiwa bya Uganda a byi vula ku u fane u va na 2 5-year term so loko ngheni hi 87 swi ri hi 97 u fane u huma se hi loko a swi vona ku mina ka nandziha la a le ku yeni helo se hi loko a ta endla ku ri ku ciciwa vumbiwa byi ta n'wi khavhara byi ta ku ri se term i unlimited mara xin'wana a byi ri kona khomise xo karhi a byi tlhela byi va na age limit na yona va tlhe va yi susa se lembe leri ku ve na nhlawulo futhi lowu a nga tlhe a wu hi ku ya hi vona a nga hlula mara hi ku ya hi mina the artist or ntlambi liya Bobby Wine a nga ri na chance hambi a ku ri na timhaka ta fairness or otherwise because loko munhu o za a ku aka tiwadi to ringana 300 a nga ngheneleli nhlawulo automatically xikhaladzana xi va xi winile nhlawulo walowo u la ku wina njhani ya mara loko xikhaladzana na xona a xi swi tiva ku xi ta wina nhlawulo liya why xi wisi ti-network ku nga havi na timhaka ta ku vanhu va kumeka va vulavurisana na swin'wana na swin'wana mina mboni bya swona hayi lembe leri a xi endlangi xi endle hi 2021 lembe leri it was fair lembe leri a ku vangi na ku wisa ti-network a swo vulavuriwa hi swona before swi fika kambe hambi swi ri tano a ni ta ku mhaka ya kumbexana hi nga teka xivutiso xo hetisela xa mhaka ya Uganda ku hi ku vona ka n'wina ku va Uganda yi kumeka yi ri na murhangeri wun'we karhi malembe mo tala swi kumeka swi kha swi affecta njhani kumbe ku tsanisa xidemokirasi xa matiko ma Afrika kumbexani matiko lama ya manga ka East Africa loko hi ndlela yaleyo swi va swi tsanisa hi mhaka ya ku ri vanhu lava va nga ti-dictator va tirha hi leswi va ngo i patronage leswi vula ku ri u fanele aka ti-strategic areas ta mfumo a veka vanhu va yena vanghana maxaka lava va nga ri ku na vuswikoti bya mafambiselo i xiphiqo lexi va ku xi ri kona so swi endla ku ri tiko ri nga koti ku ya mahlweni hi mhaka ya ku ri vanhu lava fanelaka ku ri fambisa a va swi koti ku byela mufambisi ku ri laha a wu endli swona laha swi endlisi leswi mata ku sweswo swi endla ku ni va na timbilunyana hi mafambiselo lama nga kona a ka Malamulele na le Agiyani hi ku hinkwenu ka hina huma ka Malamulele or hi ku huma Giyani ni ku duma ku huma Giyani hi nga va hi ri na vurhangeri byo fana nyana na bya le Zimbabwe kumbe xeni kwele Uganda hi ku loko mi languta swilo leswi nga ku humeleleni ka mfumo ya hina ka Malamulele na le Agiyani u nga ku na ku chavana nyana ku karhi
a ni tivi ku mi nga va mbulabula a ni mfumo yi hambanile mbalavula hi masipala hi masipala Oh, a hi tshikeni okay. leti hi tata ka liya yin'wanyani liya ya xifundzankulu xa Limpopo hi ku ya hi mina xiphiqo lexi va ku xi ri kona aka tindhawu ta Vagiyani na Malamulele i ku va dokodela u nga ku se voice ya n'wina ya ehlanyana u nga ku na investment yena ya swindlwana la ka Malamulele no mina loko ni ka tindhawu ta so Mo ni langutana na vulavula mhaka yi va yi ya mahlweni mara le ka Uganda ni na energy yin'wana u nga ku se ya chika se ama mina ku ta ku chumu kwala mina ku ta ko no la ku kombisa ku mhaka yikulu i ku ri loko mi ri na party yin'we leyi nga dominant swi endla ku ri va nga ha mi tekeli nhlokweni va ku ri swi fana na mukon'wana lowu a ri na mali ngopfu a ta teka ndisani na mi nga n'wi byeli nchumu ku na mali loko wa mi owner ma swi vona se leswi swi nga kona swi endla ku ri hambi vanhu va vulavula a va ha twiwi ku va swi tiva ku lava swo boha mi hava ku ri mi nga tsutsumela kun'wana mi tsutsumela kwihi ma swi vona i xiphiqo lexi va ku xi ri kona ende swi endla na ku ri loko ku ri na swivandla swa mintirho swa le henhla leswi nga ta tisa ku cinca ka vanhu nhlangano walowu ya mba ku mi wu nghenisi wona a wu na mhaka na n'wina ku na swilo leswi va swi vulaka deployment committee va langusa vanhu va vona hi vona va yisaka vona a va ha langusi na mhaka leya through the eye of the needle ku ina na ndlopfu laha ka mbhovo na yini a swa ha tirhi mara kumbexana hi ku va kha hi songasonga na ku komisa ku ve na slate a ni swi tivi ku ri hi nga ku i xa kumbexani nombelani hi nge se nghena kwala ka leya xileti a ni ta ku liya hi yo hi nga langutana na yona leyi hi fanela ku hi tlhuvutsana na yona onge ma yi chavanyana a no yi chava ngopfu mara a na ta ku hi tsutsuma a ni ri hi tihi kusukela ka international hi ta ka Afrika se a hi yeni ka state of the nation xiyimo xa rixaka ku hi ta kota ku hetelela hi liya hi ku liya hi yona leyi hi nga na ku tsakela ngopfu ku hi fanele mi hi songasongela yona mi tlhela mi hi hlamusela ku ri ku nga va kha ku humelela yini mara eka xiyimo xa rixaka ku ve na swilo swo tala leswi mupresidente a nga vulavula hi swona ku nga va ku ri timhaka ta vusiwana swin'wana o tala ku swi phindaphinda ivi ku na timhaka ta vugevenga ku va na timhaka ta ku kula ka ikhonomi timhaka ta mati timhaka ta maphorisa timhaka ta vurimi mara loko mo languta timhaka ta mati i timhaka leti ti karhataka ngopfu timhaka ta mati xo sungula ku na mali leyi eka mfumo wa vona va lavaya va nga humesa mali yo ringana 4 billion kambe project liya ya kusuka Anandoni ku ya Giyani a yi se hela se hi ku languta ka n'wina mi vona onge loko Mhiza loyi a vulavula ka swilo leswi a nga swi vula ku na lexi hi fanela ku hi xi tshemba kumbe xana hi timhaka ta ku ri van'wana tipolitiki vhela vo lava ku vulavula ku hina ha tshemba kumbe hi thembi ntsena vona va kota ku va ti kumela tivhoti dokodela maybe ku katsanyana na swin'wanyana premier wa Gauteng loyi a rhandziwaka hi vanhu sorry ku mi nghenisa ka mhaka leyiwani because u nga ku mina vudyelwani nyana tin'wanyana ti nga kusuhi ivi a vulavula ku ri na yena timhaka ta mpfumaleko wa mati or mphakelo wa mati ta n'wi khumba mara a vuya a yi tirhisela xikombiso lexi u nga ku it was unfortunate xa ku ri na yena loko mati ma nga ri kona u ya a Hilton Hotel hayi swa Hilton Hotel a nga vulanga vanhu twile ka vulavula u te u ya hotel vito ra yona a nga yi vulanga mara hi to tin'wana to taniya mara xin'wana futhe munhu wa khembiseriwa yini
a kombeli ku khomeliwa no a ni ri la uteri ni kombela ku mi ni khomela u humesi statement hi xi vonile hinkwenu la kombela ku ri hi tlhelela ka leya ya le Giyani hi nga ka hi nga tlheleli kahle la dokodela a hi timhaka ta ku munhu i munghana wa n'wina kumbe ka njhani mara loko mi ri na vudyelana mi na vudyelana mara a hi la ta ku la hi veka tiko erivaleni ku ri mhaka yo fana na leyi nga humelela laya i mhaka ya kahle kumbe a hi kahle na mi nga vula sweswi mi swi vulaka ku ri u kombele ku rivaleriwa vanhu va ta n'wi rivalela hi ku kombisa hi tivhoti kambe lexi humelelaka i timhaka ta ku ri n'wina hi ku vona ka n'wina tanihileswi n'wina a mi yimeli timhaka ta ku ri mi wela tlhelo rin'we kumbe mina mboya vela tlhelo rin'we n'wina mi yi vona ku ri mhaka liya i mhaka leyi yi nga kahle mara principal before va yi hlamula dokodela laya hi la ku a hi lavisi leswi va swi vulaka ku timhaka ta hypocrisy va teri president wa Uganda i vuya a thola vanhu vo karhi aka cabinet ya yena lava va tsandzeka ku nkhalima hi mhaka ya vudyelwa va chava ku vula ku hey ka hisa lawani se na bona vele va famba hi ndlela na bona sweswiwani a va be consistent hi ku vuya hi comment ya vona ya Uganda ku ri premier wa Gauteng la i retile la ku na ngoma yin'wana ya Joe Shirimani u retile sukuyini loko munhu a reta wa reta a wiswa ndleleni mi nga chavi mi vulavula hi Xitsonga la ku na munhu loyi a nga ta ya mpota ku n'wi mi vulavula ku biha n'wi mi la ku blacklist sa dokodela ya chuha la ya ka vulavuleni asi why ni fanele ni vulavuleliwa ntshamo kwani mina la ku vulavuleliwa ntshamo kwani a la ku vulavuleliwa na ngo anhlolo mina na ku vulavulela hlamulana swi toka mu chavi mizo loyi nhlamu nta ngetela futhi hlamula futhi leswi ni nga swi ngetela ni teri loko munhu a endli xihoxo ivi a byeriwa hi vaakatiko ku u endli xihoxo tanihi murhangeri ivi a pfumela a tsala papila a ku eka vaakatiko ni endli xihoxo ni khomeleni ivi hi n'wi khomela wa ya fane a hafayiwa nhloko wa fane a mbeyiwa wa fane a mbeyeteliwa a bukuteriwa ay mara la a ku nga ri ku bukela a ni ri hina dokodela ko va ku hi nge hi ngheneleli ngopfu mhaka yaleyo ha swi twisisa ku ri n'wina swi nga endleka mi kha mi fana na hina ku chuha ambilwini kambe loko no tshika ni endli leswi swi nga tshika swi humelerini se hi pela i mhaka ya nkoka swinene ngopfu ku va mi yimelela museketeri wa n'wina kumbe muthori wa n'wina se a hi yeni mahlweni hi ndlela yaleyo hi kota ku vona ku ri hi ya njhani eka mhaka ya sona pela mahla yi nge kasi mina va ni hlamula mara leswi hi vulaka xona i hlamulini ku ri u kombele ku rivaleliwa a hi yeni mahlweni kasi munhu wa dlawa hamba te sorry a hi tsutsumeleni hi ku swi tela swi endlaka loko a kha a pfula swikolo swa xiyimo xa le henhla a hi vuli nchumu o fane a fayiwa loko a endli xihoxo xa mali swikolo Hammanskraal u kuma swikolo swo saseka va xiyimo xa le henhla hayi swa masipala le mara masipala unani ri yena ku na leswi va ngo i democratic centralism leswi vulaka ku ri lavaya va na matimba ku endla ku lava va fanele va endla swilo leswi nga fanela se mara u lava ku boxa mati i fanele i rhanga ya byela mfumo ku ri ni tele ku boxa mati tanihileswi n'wina mi nga swi koti ku ni nyiketa mati ivi va ku va mi charge na loko u la ku vekela sola loko va nga koti ku vekela gezi ku la ku koka gezi aka dyambu u fanele ni timela ku gezi hayi ni mtwini kambe hambi swi ri tano a hi yeni ka president mi nga chavi leyiwani ni na xo hayi ya luya wa le henhla luya na swin'wana na swin'wana yi nge vulavuli ngopfu yi tirhi ngopfu na yena a ha ri ka dyondzo yi tirha ngopfu na
sweswi a nga murhangeri wa xifundzankulu haya mahlweni se ya ka president loyi u tikomba a ri kule loyi ni na ku themba ku mi nge chavi ku teka xigombo mi ba nhloko leyi mi vona onge eka leswi a nga swi tshembisa a vulavula hi ti-smart city a vulavula hi timhaka ta ti-100 timiliyoni wa tiyindlu lomu a vo Alexander u vulavula hi swo tala na mati miliyoni ta mintirho mi vona onge ka swilo leswi a nga swi vula ka sona ya sweswi leswi swin'wana swa swona a ngo engeta kumbe ku phinda mi vona onge ku na leswi a nga swi fikelela ku sukisa loko a ve mupresidente Mzila loyi tanihileswi mi nga tirha ngopfu ka ndhawu leyi ya dyondzo u tshame a hi tshembisa timhaka ta yunivhesiti ya le Ekurhuleni sweswiwani i vulavula hi timhaka ta ku aka ti-college leti tivekaka hi ti-TVET colleges technical vocation what sweswo ya swi ta humelela kahle loko ho la ku hi vulavula ntiyiso vanhu vo tala ku katsa na mina hi vuya hi khomiwa hi tingana pfulelani dokodela mati la hi khomiwa hi tingana energy se yi hansi nyana va grisanyana hayi Omar kofi ya ri kona no nwana ni kofi mara yi le ku yi vekeni kahle a yeni mahlweni mi hlamusela na kombeta ku ri vanhu vo tala wo fana na mina lava a hi khomiwe hi tingana ngopfu hi mhaka ya state capture ya nkarhi lowa wa president Zuma misa lowu le nkandla le kandla loko hi 2018 ku nghena president Ramaphosa a hi tsaki ngopfu ku ri hi ku hoyo a ku hoyo mara hi ku ya hi mina ni vona inga ku ri state of the nation address ko va bulo nje i mbulo nje lowu nga endliku leswi hi ngo i blueprint leyi nga ta teka yisa South Africa mahlweni sweswo ni ta vulavula ni nga timpfinyingi ku ri yes ni yima na n'wina ku vulavuliwe hi mhaka ya yunivhesiti ya le Ekurhuleni I think ku ri vo 2019 a yi vangi kona ku vulavuliwe hi mhaka ya patu a ni tivi ku ri a ku ri swa state of the nation address ra ku ya not patu xitimela xa ku ya Polokwane or Musina. No, also the Moloto corridor. A ku fanele ku va na xitimela a hi vulavuli swa ti-speed train xitimela xa ordinary xa ku xi rhwala vanhu va ya le ku ri yi hunguta traffic volume a Moloto road a swi vangi kona mhaka ya smart city a Lanseria a hi vangi kona gezi ro chipa so gezi ro gonya masiku hinkwawo in fact dokodela in this thing independent body layer is it next or nesa gezi ra kupuka hi 16% this year nesa ne nersa 16% ya ku khupukeni and u fanele u hakela loko endla so u vekela solo so then kuna mhaka ya load shedding va vulavula hi ku load shedding a ya ha ri kona mina ni pfumeli ku load shedding a ya ha ri kona loko vanhu vo tala va le ti-township va complaina hi ku ri na le ti-rural areas va ha ri na leswi va ngo i load reduction so ku va ka ha ri na swiphiqo swo tala mhaka ya crime yi out of order tikweni ra Afrika-Dzonga na mina loyi ni vulavulaku ni ve victim ya crime mina na n'wina hi ve na n'wina va zi va mi tekela Hilux va ni tekeli baki dokodela va va tekeli baki ma swi vona ku swilo leswi a swi fambeli kule a mi nga ri swiyindlwanini mara mo ni mi nyika xikombiso xa ku mfumo lowu ko ha ri na ntirho wo tala wu fanela ku endliwa baki ya mina vanhu va tracker va yi recovery ku nga se hela awara va yi tisa Pretoria West Police Station
Oh, at Pretoria West, yeah. a Pretoria West Police station, yeah. la ku ta vulavula hi 13 sweswi na mina na xitori laya phorisa ri mbali na uniform ri ku hlungwani una choice Ya ku ni grisa. ra ku famba na movha hlungwani una choice ya ku u pfula case ivi hi teka movha ya wena hi u yisa 13 We are still laha u nga ta hi nga na a hi na vumbhoni bya ku wu ta vuya wu helerile kumbe u teka movha ya wena u famba na yona Mara ifana I endla yini I lobola. hayi lavaya va nga vulavuli hi ku lovola Se wa vona- Hayi, lavaya a va vulavula hi ntiyiso wa vona ku leswi va vulavulaka swona timhaka ta ku tekeriwa baki ne na mi va ni tekeli ka 2 in 6 months leswi nga endla ku ni hambana na yona baki liya hi ku ro sungula loko va teka byala ni nge tshiki leswi a swi tsandzini timhaka ta byala ku ni tshika mara loko o swi languta kahle mina va ni tekeli baki kambirhi hi 6 months ro sungula loko ni nghena laya I xikwembu xi nga tirha mina vhela loko ni ri na movha a ni tali ku chela petrolo yi tshama yi kha yi rila se lexi nga humelela vayiza lava va ni tekini va ni vekela xibamu a va ri 5 vambirhi va ri mahlweni vambirhi va ri ndzhaku lowun'wana a kha a famba hi get away car ya polo ivi ni famba ni korhameli a hansi va ni vekele xibamu la iPhone ne? tani ku byela xitori xa kona Na va ka Apple va nga yi. hemfo a va yi tiva A yi nga update ivi loko hi fika a nhoveni ni twa vayiza lava va ku hayi xiyiza lexi xi le ku hi landzeni Ivi la Olifant. ivi loko va ku a va vula yini ku xiyisa xi le ku hi landzeni phorisa a ku ri na phorisa and miyiza loyi a fanele a chayisi hi vo 3 mara u hlwelini a hi swi tivi ku why a hlwelini Yeah. ivi xiza leyo xi va landza loko xi va landza va kuma ku yi heli petrol va fika va yi endla off road yi nghena gojini nyana va suka va tsutsuma va ni tekela foni ivi loko va suka va tsutsuma laya o va huma la ndzeni ka movha ka movha va yisa yi kha yi idla laya na mina ni tlula mati va ni wa ni handula buruku laya loko ni kuma ku ri phorisa leri a ri fikini va ba tilayiti laya ivi ni endla yini ni ku hi mina a va ni hijekini miyiza luya loko a fika la loko a fika laha miyiza luya Va yingiseri phati leyiwani nga ku ya nandziha nyana. Ayi handuke hi site 3 bro. buruku a yi handluki tsolo a yi handluki tsolo ivi loko ni fika laha ni ku hi mina va ni hijekaka miyiza luya a ri 1 so ivi ku fika backup ya yena loko fika backup ya yena laya va fika vayiza lavaya va ku humesa movha loko ni ku na humesa movha yi nga humi va tsutsumela va tlhelela Olifant va teka tambu va ni koka laya loko vayiza lava ha tshami laya va kuma ku ri a ni suka busy khona ku yi glass yin'wani ya draft laya Heineken ni nge swi rivali leswi a yi fayekangi ve ra u ri ku nweni na ni ri a ni ri ku nweni ivi va ni komba Ku hi nga promote. va ni komba Hi nga promote xihoko xexo mo ku weni glass. ya xihoko Lexi ya xi sponsораku vatlangi ve le Europe. wa vona u yi veka kahle ngopfu vayiza lava va nga tshika va hleketi timhaka ta ku ta va ta hi seketela laha na swin'wana mara sweswo ivi se loko ni yi teka dlasi liya va kumbe ta tlhela mi kuma maphorisa ma tirha 1 2 3 number 2 hi mina luya ni ta hi le lokixini a xipfalini xikolo ku kha ku trainiwa ti-principal se mi ni yimeli principal wa mina laya loko ni ku na tlhela ni ri na jika laya a lokixini loko ni jika a lokixini mativa loko ni ku na chika na ta nghena kun'wana ku xavisiwa ku swihoko that's why a ni tshikini swilo leswi swa swihoko loko ni ku na chika laya ni vo vayiza lava va laha na swibamu va 2 nkarhi lowu a ku ri na swilo leswi swa load shedding ene hi nkarhi walowo na ha ku hemba ni hembela mhani ve le ndlwini ni ku ni yindza a ADT kasi na hata hi le Winnie Mandela ni le ku xaveni ka mabyala na swin'wana na swin'wana mati va yiza laha loko va fika laha movha leya ni yi tshika yi kha yi idla a na ha ku xava foni yin'wana hi contract ivi ni tlula ni swi vona ku laha ni nge hi fila ni fela xixoka xi nga ri xa mina xa bank ivi ni yi tshika movha leya loko va teka movha Ku na xilo xin'wana fanele nga xi rivala. a mi bangi mati loko mi twa simbi yi kha yi titimela la. leswi a ni toloverini se a ni toloverini ivi se
ni tlula laha va famba movha leyi wa ta ku yi hindza laha ka Kovani hi ndlela yin'wana yo hlamarisa ngopfu ne a mi ri lexi ditidini a ni ri ndende sweswi swi na 3 years ndzi tshama ni ya ka Kovani navusiku hi baki liya siku vo 7 laha na swin'wana a ni nga swi tivi a ni hleketa nga ri leswi va nga ni tekela ro sungula ra mbirhi ve nge hi ni tekeli kasi ni le nghozini ivi xitori xi va xi ri hi ndlela yaleyo mara after 45 minutes se a yi kumekile emfo wa ta ku ni rivala ni foyinela sati loyi ni nga n'wi byela ku ri ni hindza ADT ni ku ni tekela umovha ni kombela u nyika nambara ya insurance ni rivala ku swi lava tracker loko va ku tracker ya kona yini a na ha swi tivi a ni swi vona ku ri ta vuwe se baki mhaka ya dokodela ni hleka ku fana na jaha leri le bambeni hala se mhaka ya crime a South Africa i mhaka leyi yi nga henhla ngopfu a wu swi tivi I'm not sure ku ri u ta hlangana na yena sesi loyi a nga khomiwa tolo ro tolweni vambirhi se ni lava nga khomiwa va nga dlaya munhu ka Uber so maybe ku vuyela ka sona dokodela i timhaka ta crime na swin'wana na swin'wanyana president u kombise na timhaka ta ku ri tibodara ta hina ta Afrika-Dzonga ti ta rindziwa va ta tirhisa na technology mara vahlampfa lava nga kona la tikweni a va fanelangi ku siveriwa access ya timhaka ta ku va kuma dyondzo ni timhaka ta vutshunguri mara ku hindza kwalano ku na mhaka ya white paper ya Immigration Act leyi vaakatiko va fanele ku va comment aka yona ku ri Immigration Act hi lava yi va yi ri va njhani because vanhu va fanele va swi twisisa ku va ku fanele ku tholiwa muhlampfa timhaka ta ku xikili lexi a nga na xona xi fanele hina hi nga vi na xona la atikweni na loko a thoriwa i fanele a transfera xikili xexo mara ni lava mi yi khumbakhumba na hi mhaka ya solidarity leyi hina hi nga yi kuma tanihi tiko ra Afrika-Dzonga a vuchawela all right leswi hi fanelaka ku swi tiva tanihi vaakatiko i ku ri loko ku ri na ku when you break the law you break the law it does not matter ku ri ku ve na ma-Afrika-Dzonga a ma ri a exile a Zambia kumbe a Tanzania kumbe Nigeria it does not give a swi nyiki munhu mpfumelelo wa ku a tshova nawu hi ku tshama hi hlayisa nawu wa le Afrika-Dzonga ni ta mi nyika xikombiso loko mi introduce mbulini ku ni endle masters a England before ni ya England ni aka embassy ya England na passport ya mina ni fika ni apply study visa na ha ri la Afrika-Dzonga va ni nyika study visa for sure va lavi na medical insurance va lavi na swa ti-medical hinkwaswo leswi swi endliwile a wu ngheni a Britain u ya tshama ku hindza 6 months u ri hava TB scan sweswiya hinkwaswo ni endli na ha ri kwa loko ni ya leyi va swi vona ku ni healthy ni na visa ni nghena ni tshama lembe hikwako kambe mi nge se teka loko mi ya England a ya le ta yi vulavula yaleyo loko yi vulavuleni wa swi chavisa leswi kombela hi ta yi vulavula mavona hanya njhani loko mi kombela ku ri hi ta yi mavona yaleyo yo na swi tiva ku misa loyi u na interest ngopfu ka yona mo yi hlamula hi bypassing ivi se hi ta kota ku vona ku hi famba ni tshika ni nga yi expand u nga yi expand okay hayi loko ni ya se a ni tekile a ni tekile swi ni hanya kahle ngopfu hi ku a ni swi tiva ku ni family man lembe a swi nga mi bayizisi leswo okay mo ni mi nyika byela swin'wana mi nga swi tiviki scholarship xa Nelson Mandela a xi ri na mali swinene xi mi kumela na vona laha ni vulavula hi 2003 laha a va ku nyika $500,000 tiko xa hatlela a yi tele ngopfu mali yaleyo tiko a xa hatlela se a va vhaka rin'wana na rin'wana loko ni lava ku va vhaka a va vhaka na milungu a mu lovola mina leswi ni vulaka swona i ku ri a ni nga hlupheki mali hayi mali a ku xaniseka miri a ku xaniseka miri
hikuva u ri na mali swi endla ku miri wu nga xaniseki miri wu hi tala mhaka ya ku ri yi endla ku ri va kota ku vhaka va rhumela a ku nga ri na xavaxavani swi nga swo karhi ya mara no okay mo ni mi nyika xin'wana hi le England in particular loko u ri munhu wo fana na mina u ri hard work hi ku loko hi kha hi va vitana an African horse it can pull everything hayi na ku yingisela leswi ni vulaka ya loko u ri munhu wo fana na mina i kha i lava ngopfu business ya leyi va hi pfumelela ku u tirha 20 hours hi vhiki loko u ri full time student ya so a swi endla ku ri focus ya mina loko ni ri leyi ku ri university na ku tirha se hi kuma ku ri a va monitor 20 hours leyi se swi endla ku hi tirha more a ni tirha ka Asda it's a supermarket a ni tirha Sainsbury it's another supermarket a ni tirha Subway i restaurant ivi ni tlhe ni tirha xibedhlele a va ku Bristol Royal Infirmary a ni ri na mintirho ya 4 ya mata hi fanele endla yini hi fanele va na segment ya ku vulavula hi vutomi bya le England na swi vona ku na swo tala leswi lava ku na swo tala mara yo chava ni lava ku hi repa nyana ya mara before hi repa ni lava ku in 2 minutes 3 minutes dokotela mi hi nyika reflection ku na xileti xi nga circulator a tikweni a ka province ya hina or ka xifundza xa hina xa Limpopo ya lexi face ya xona ku nga the current premier ku nga Dr Poppy ku va na van'wana swi vange huwa ku fana na hoyo ku ve na hoyi hi mhaka xileti lexiya vanhu va ku vanhu va Matsonga a va kona va rivala tipolisi ta ANC na swin'wana na swin'wana mi nga ku yini hi swona na ku advisa vanhu lava hi landzelaka ya xileti lexiya ni xi vonile ku nghena mhakeni hi kongoma i ku ri xi hava Mutsonga and Limpopo yi dominatiwa hi Matsonga va rixaka ra Vavenda na Mapedi se loko hi lava ku va na leswi vuriwaka social cohesion tixaka letiya hinkwato hi mhaka ya ku ri ANC ya ha ri na leswi va ngo i 70% plus majority and swi kombeta ku ri na le ka nhlawu lowu taku va ha ta wina ku ya hi leswi ti-projection ti nga xiswona i common sense ku ri aka top 5 ya ANC ya province tixaka letiya hinkwato tinharhu ta measure ti va ti ri ti yimeleliwini ti va ti ri kona a hi tribalism leswi ku kombela sweswo i mhaka ya ku va na social cohesion ANC tirhelo ra yona varhangeri va swi kota ku byela valandzeli ku ri ani loko ku va na complain ya so va ta ku i ti-branch ti langaku ti-branch letiya ta swi kota ku ti byeliwa hi varhangeri ku ri ku va na social cohesion a hi endleni ku ri na Vatsonga na vona va ri a represented hi mhaka ya ku ri leswi hi ku vonelo ra mina ti-branch ta Vatsonga a ti na matimba yo phusha Mutsonga hi mhaka ya ku va Vatsonga va ri hava region leyi nga ya Vatsonga va ri voxe ni la ta mbutisa xivutiso lexiwani nga ku hisele na 2 minutes nyana nga ku producer wa ni khwenuta nyana and then la ku mbutisa xivutiso lexiwani hi ku ya hi ti-factual issues tanihi munhu loyi a nga tshama a va na vudyelwani kumbe tanihi munhu loyi a nga na vudyelwani na vandla ra African National Congress African National Congress tanihi vandla a ri subscribe ka tribalism a ri subscribe ka regionalism and then la ta mi kombisa hi leswi the national leadership yi nga constituted hi kona more especially what we call your top 7 president wa hina i munhu loyi a vulavulaka ririmi ra Xivenda na Xitsonga or hinkwato mara i Muvenda deputy president i Mutsonga ku na SG i huma Free State u aphila ka Maxhosa na le ka Free State ku na first DSG i Nomvula Nonkanyana ku na second DSG Marupeng no rivala the first name ivi ku va na treasurer general na yena
I think it's Maruping or something like that. Mara loko mo cheka the composition ya the top 7. Half ya top 7 or all of it misusa fikile Mbalula. Even lava humaka eGauteng. So why are we hell bent hina tani Matsonga kuri a province ya hina ku fanele ku ri na Mchangana or Mtsonga aka top 5 ya the POBs ta hina. Hiku provincial leadership ya ANC is not the POBs, it's the provincial executive committee. And lava ku loko mi hlamula mi swi ku ri hina tatana Makama loyi anga museketeri wa matsalani eka nkarhi wa sweswiwani. And loko mi hlamula mi fanele mi tlhela mi hlela ku ri hina ti branch tingani ta ANC leti hi nga na tona tanihi Matsonga Machangani kusukela kwele hi suka ku kona leti ti nga na influence by the way. And loko kha mi hlamula hi ndlela yeleyo Goodman Mutleni our brother a ku ri matsalani wa region ya Mopani. Yeah. That's one. Are we saying kuri Machangani ma fanele ma va na permanent seat or Mavenda ma fanele ma va na permanent seat Mapedi and what, so even if va nga ri na capacity na? Are we overlooking the policies of the ANC ya ku you must pass through the eye of the needle? Even if you're an elephant, loko inga hindi ka mbhovolo wa nayiti xikolokolo we fanele va yi ri kona laya if ka yi rhangela province ya Limpopo kha u nga swi koti na ku vulavula nchumu or ku endlela vaakatiko nchumu. Yeah. Sorry ku lehisa dokotela. Okay, na ni mtwini and then yimi na n'wina. Yeah. Top 5 asivula ku ri I vanhu lava nga na capacity ku loko ho Yeah. yima na sweswo swi ri hi ri Vatsonga hinkwavo Va lava hava nga ni capacity. va hava capacity. Which a hi ntiyiso walowo. Vatsonga va na capacity ku loko mo va langusa ka private sector, public sector. Eti member ta ANC na. No, ni lava ku tata ka Because yeleyo. we must make a distinction ya ku ri ni nga va ni ri na capacity mara ni nga ri member ya ANC Eti member. and a wu vi na capacity nje I nga rhangangi I leader ka branch I ya ka region ivi ya ka province. Okay, ni lava ku tata ka sweswo. Eh. Ti branch ta ANC a Limpopo ta Vatsonga ti tele. Hi mhaka ya ku ri ti branch ti endliwa hi ti ward. Yes. So Giyani municipality 80% ya vona I Vatsonga. Ti ward hinkwato leti nga kona laha swi vula ku ta Vatsonga. Collins Chavani majority na yona I Vatsonga. Swi vula ku ri ti ward hinkwato leti nga kona laha ti ri na ti branch I Vatsonga. Mara xiphiqo lexi nga kona. Police wa na vona yina va swivara ne mi nga ri vana. That's why ti branch to tala. Not necessarily ku ri hinkwato. Yeah. Matsundzuka ku ri phela na matsalano hosi bo Madachi Yeah. va huma huma kona. kona. A hi na xiphiqo xa sweswo. Va hi yimeli kahle ngopfu. Yeah. Na ririmi ra hina va ri vulavula kahle. Yeah. Ku na premier. Na premier. Mara leswi mi fanele ku swi tiva ku va munhu a kota ku ya ka province a wo nominatiwa hi branch ntsena. U fanele u tlhe u ya nominatiwa hi region. Se loko mi langusa Venda hinkwayo before apartheid loko se apartheid yi helini ku va na ti region Venda hinkwayo yi le Vhembe. Yeah. Ma swi vona. Ivi I Vatsonga lava nga north va nga le ka Malamulele va fakiwe a Vhembe. Va katsa na va le Venda where we become a minority. Mopani va katsiwe na Mapedi where it's more or less 50-50. Yeah. Ivi the whole Vatsonga lavo tala va nga bush va yisiwa Mpumalanga. Yeah. Se hi ku ya hi ku vota we don't stand a chance. Yeah. Hi mhaka ya ku ri Mapedi mana Khukhune mana Capricorn mana Waterberg. Yeah. So I'm nge va endli nchumu. And when that 57%. Exactly. Yeah, mara nombelani loko ku ri timhaka ta ku ri hi ta ya mahlweni na mhaka leyi na swin'wana na swin'wana hi nge heti and vahumelerisi ve le ku hlamuseleni leswaku nkarhi wa ha ri kona mara va ta hi nyika mara eka segment yin'wana na yin'wana No part on. ya ni vula swona Va lava ku hi pfumelela ku hi tshama mhaka leyiwani nga ku hi debateni. ya yi ta ndleleni all right na ta tsema But my Yeah. le mata le njani I think na idea ne Yeah. ai kumeni ani ya ka very election ta province Yeah. ai kumeni
tele ya na vanhu van'wanyana lava nga le ka timhaka ta tipolitiki leti mi ta ti tsema musi letiwani producer especially leyiwani hi hi vekela that part ya ku hi kuma munhu la nga le ka lava va ti-overall to tshuka ya lava nga le ka ti-overall ta yellow na ta green na ta lava green na le ta blue ya hi ta panel ya ani sure ku mama ni kuma hi mukuma hi ndla xa xipolitiki hi mukuma kahle mara leswi mhani a ta vula swona i timhaka ta ku ri hi fanele hi tsema mhaka leyi ku hi ta kota ku yisa mahlweni na leswin'wana se lexi humelelaka hi lexi hikuva vurhangeri bya ANC marikani a byi hlawuriwi hi ku ya hi tribalism or regional so sweswiwani na ta mi komba xin'wana lexi mi nga ku xi overlookeni ya Vhembe region or Vhembe district ya yi na 2 deployees ya yi na Dr. Poppy yi na Vomadaji ya aner ya so we speak about balance ya power ya hi ya ka Mopani eh ku na Puleshai Yeah. the current mayor ya aner Yeah. ivi ku va na letin'wanyana Yeah. I think ti teka deputy provincial secretary na treasurer so hi tlhela aka Vhembe Vhembe i ya Matsonga na Machangani dominantly ya na vavenda you meant I mean yeah Matsonga na Mavenda dominantly ya leyi nga producer 2 which is what Dr. Poppy na Vomadaji ya so n'wina tanihi Vhembe you are saying ku ri mi lava ku va na vanhu vanharhu ne hi ku lava ku accommodate Mutsonga loyi a fanele ku a ya va party ya ti-POBs so one region yi fanele fika yi teka swiphemu swinharhu or tiposini ta yi 3 ya aka province ya ivi hi ya ka Giyani leyi wela kwihi a Mopani ku na Puleshai ya loyi a representaka rixaka rihi Ramapedi ra Mapedi na yini na Matsonga that region ina Mapedi na yini Na Matsonga. na Matsonga so we are saying that region again yi fanele yi nyiketa Mutsonga na Mupedi ya aner ya so loko ku ri Vhembe na yona yi produce Mutsonga na Muvenda Yeah. se mina Matsonga mangani ka province ya no where is the balance wa bona loko mi ya aka the other Mberin Waterberg ya yi na Matsonga yi na Mavenda yi na yini yi na Mapedi Yeah. but of course it's dominated by what by the Pedi speaking people. kombela ku hi pfala a hi vulangi swona sweswo Yeah. leswi hi vulaka swona hi ri ka top 5 Yeah. a ku ve na Mutsonga u huma kwihi hambi u huma Vhembe hambi u huma Mopani Or hambi u huma Capricorn. Capricorn Yeah. we don't care Ku na leswi hi veletwa hi vulaka mani. swona Yeah. ANC yi ta endla plan leswi hi vulaka swona Yingisela, i yeah. ku ri for the sake of social cohesion maybe hi fanele hi mi hlamusela ku ri wait Aya ANC a yi loko vulavuli hi swona leswi va ka swona. ah A hi tsemeni producer ya ne? Hi ta vuya eka social bona cohesion. okay Yes. all right hi nge se ni kombela ku hi nge se Okay, yitsema social cohesion Ni kombela- eka MK. oh Mina yona social cohesion aka MK. Mina yona ka DA. marikani Mina yona ka DA na. marikani hi nga lwisani Mina yona ka Action SA. marikani hi nga lwisani hi ta kombela ku hi tsema kahle Marikana ri nghene njhani ka politiki ti Ya, fana hi ta kombela ku hi tsema kahle laha loko ni vulavula hi timhaka ta ku tsema mhaka leyi a ni nga vulavuli hi ku teka minete a ni vulavula hi timhaka ta party kumbe xiphemu lexi nga kona eka segment yin'wana na yin'wana leyi va ku na yona ku nga xiphemu ku nga xiphemu xa ku vutisa xivutiso tanihiloko mi swi tiva leswaku ririmi i fuwo na ndhavuko wa hina se namuntlha hi ta va hi karhi hi languta eka xigaririmi lexi vo ngo i xivuriso se hi ta mi vutisa xivuriso lexiya ku nga ri timhaka ta ku ri n'wina mi hlamula swona kumbe a mi hlamuli swona hi ku swivuriso swi tele ngopfu mara ni ri na ku tshemba leswaku mi ta hlamula swona xivuriso lexi xi nge xipikiri xi nghena hi hamela xi vula yini mina ni dyondze Xitsonga xa higher grade a malamulele hayi ya xivuriso xexo a xi hanyi nghena hi hafu xipikiri fambani ka buku ya vutlhari leswi ma ta ku humelela yini eka
vutlhari bya Vatsonga fambani sweswi mi tlhelela eka page 236 ne mi ta fika mi kuma ku loko va ku xipikiri xi nghena hi hamela va vula ku tirhi wu lava switirho swa wona hileswaku u nge koti ku endla xilo u ri wexe u nga ri na switirhi ku fana na n'wina ntirho wa n'wina wu lava tibuku a ni ri se hi swona hi ta va hi kha hi dyondza xivuriso xin'we siku na leswi baku madokodela kambe hambiswiritano before hi pfala la ku mbutisa yi ta pfaliwa mhaka leyi namuntlha i mani mutshami wa xitulu wa vandla ra ANC eka Vhembe district lexi hi fanele ku hi endla xona sweswi no a ni vulavuleli hi timhaka ta ku a ni n'wi tivi i mabanana Chauke na ta ku mabanana i museketeri kumbe mutshami wa xitulu deputy secretary i museketeri mabanana barata inkata a hi tsemeni kwala ne se mhani ta ku dokodela khensa swinene ku va mi hi hloniphini esikwini ra namuntlha swi kala ngopfu ku na vanhu lava nge tshama ku va vulavula na dokodela hina hi ve na kateko ra ku vulavula na dokodela mi hi hlamusela timhaka hi vulavuli na before hi nge heti la no yo hetelela but ma in ku na allegation kambe allegation yi yini hi Xitsonga swihehlo swa ku loko ma fambisa vurhangeri bya machudeni or student or very student representative council mi dye mali ya SRC n'wina hi swona no a hi swona u hleketa ku ri mi ta n'wi yimelela mi ku dyi mali ya SRC ene loko n'wi mi fika loko mi ni fika dokodela a vo huma a ni vusanga dokodela ni lava ku va ku yimelela mara dokodela yingisela mi endle beshe mali ya gate taking na la mi fanele mi hakela ti-DJ yi helele Jim John a hi swona sweswo lexi xi nga humelela loko u lava ta ni tsundzuxa hi mhaka ya xikolo lexi ni xi tivaka no valandzeri va hina hi khense swinene hi kombela mi vhotela vuxokoxoko bya ku mi ta hi vhotela kwihi kokala ka screen hi khensile dokodela ku va mi hi vakerile hi na ku tshemba ku ri principal mhaka ya swihehlo leswi va nga tikirito hi swona va ta swi hlamula nangu mi ri kona hi ku n'wina se you are a resident doctor aka show leyiwani ya hina hi kombela mi hi vhotela vuxokoxoko byi kona kwala ka screen xa hina hi ta tlhela hi kombela ku mi hi landzelela aka Xangani Genge aka YouTube, Facebook na le ka TikTok. Dokodela a khensa swinene hambileswi ala ta ntsona nkarhi ku hlamusela ku ri n'wina laha xikolweni loko hi fika hi twi ku hi n'wina a mi nga ri kahle hi mhaka ya xilungu a mi vulavula xilungu ene mina ni tiva ku ri ka malamulelo hinkwayo a ku ri mina ni tiva xilungu a ni tiva na ku thotha ini hi xilungu ri one to dunk se a khensa swinene dokodela.